The Chin Post in den good kan in late chan ha thong ni kul lenga Biangreithlep ni chom thum Zanlei Thawngchimnak kan thok chan changlai marat farm bol ka se Chin ram chawza Ministry of Defence ni Chin National Army CNA le pengtang siam tlai phu Chinland Defence Force CDF chaton berwa anak angai pi na tia thai ase ni Zanlei kul le kwa ni ya Chin ram chawza Ministry of Defence ni Chin National Army CNA le pengtang siam tlai phu Chinland Defence Force CDF chu Chin lung khopia ton berwa nak angai pi na ifun tam nak training he ape tlai mi le phunglam he ape tlai mi chei mai nak angai pi na tia thai ase Chin ram chawza Ministry of Defence ni atwa mi ton berwa nak ka chun Chinland Council chungtel kipin ukshwai nak rian atlai tran vau angai tu na CNL CDF in ral boy pol ani tel Chin ram chawza Chief Minister Pupa Thangzong ni atel pi na for fial nak bia song achim na tia thai ase Chin ram falam khopi hel nak lampi aro cha khwaltlong mi ni man anga ri lo kong falam regional committee ni nizan mei kul le kwania thai ter nak antwa falam regional committee ni chun falam khopi hel nak lam aro cha khwaltlong mi ni man anga ri lawi khwaltlon kho asiri lo kan rem kho in kanin thai ter chan te na lai tia anlang ter falam khopi ka dau nak ruanga chan sau pi rak phi khammi falam khopi hel nak lampi chu alwan chia February ni thom ni thokin man anga chan chang hi lampi hi kalemiu webula ri khodar ha khale khopi dang pol akal khau tia thei ase aliam chia thongni kulli November ni kwani Operation CBT in rakthok mi falam khopi ka dau naka SSC World Cup ni tang leilong silo in van long in voi thong khat leng ka dau nak antwa kau bu CNO CNDF le changchi phun hani longdong lo te in ka dau nak pe zulin an kalpi cha thanga tluk arang nu April ni sari falam khopi chu aning pin an lak April ni kwa ni thokin falam peng chu SSC World Cup an umti lo nak mana phuan ase atwa chun falam khopi lu kho chan nak dinga a hermi an tran chu ama liao ase Chin Siam tlai phuruk ifon indir mi Chin Brotherhood chu CNF CNA shwai mi Chinland Council he kanifon a her kautia CB chim na nol ngai tu salai yo mangni achim Chin ram dau thlen na Chin Brotherhood le Chinland Council ti in kani chen mi ruanga chim chei kan ton mi jong he kan chaw hlan kau CC he kanifon a her kautia salai yo mangni chun achim CC he kanifon a her bak mi asi adu zong kan du kau boy nak te tlam plin ter dinga azwam song kani swam chei mai nak te zong kan ngei CB le CC funding hi har baklo Chin cham tai phu ni funding a hin ama sabi ka khat le khat kani sum a haw lungshin na kum lo te in kan isum a haw kan chimban tukin kan be kam fe ter kha bi pi chem mi asikau pawdo thlen na kan ti mi chu company pakhat le chole nak pakhat twan tri bantuk asilau mu than kho ti lo mi nun nak athong in pek mi rian asi cha zum na ka umlawa chun kani fon khawlai lo tia CB chimnan ol ngei tu ni Western News a achim sagai ram chen kale mi in chin ram leya ra lam sial mi chin siam tlai phu kar ka dau nak ronga in lo chwa takin ral asam mi te dim pengtwal chung mi thongkhat le thum leng chu aidin ti rol idor nak chai a her mi silpalin le CI bam an her kong twal chung mi ni an chim mai ni le riat ni thokin SSC World Cup tam ngai chu kale mi in chin ram leya ra lam sialin an kai kale ta ngen motor lampi chungi ya mi mwal pi te zang hyang jing le vun sam khwa twal chung mi chu anei nak bi khwa le tlang lo thlama zar ni shong ani dor chang tia thai ase kholi ya mi twal chung mi chural an sam di na anei nak nuna azam mi an mi tlang lo le ram tangi asam mi song an atu leo chu bam an her leo pi ase identity role bam an her ACI song an her ram tang le tlang lawi ador mi na cha silpalin song a her atu leo chu ra pi atam ngai har atong mi an tam kau ral azam mi chunga ngak cha song an tam pi ter nu ter palina po leo nu song ani tel tia tedim khopi twal chung mi pakhat ni achim Chin ram lei pan in ral lam sial mi SSC World Cup pol hitai ngen chu an phan ri lo yang sing an phan chuka chun mun an khwar ta ngen phan ding hi an swam ngai na in an phan khawri lo Chin siam tlai phu CC le CB ni meikul le kwa tiang an ka na SSC World Cup pol nu an tol chan leng mangtia
te dim khopi twal chungmi pakhat ni chun achim sagai ramchen sagai pengkin khwa SSC World Cup pol chu maikul le sari ni Zanlei sumilam pasha shonga an luti in an khang ronga nakin hlei riat chiam ti in akang kong twal chungmi nani an chim in zan hi shonga nak sagai pengkin khwa a hin kapni karka da unak lawin SSC World Cup le pitu sit som riat lengni nak in an khangi in hlei riat chiam ti in akang tia an chim ralam sial mi hi SSC World Cup long an silau e pitu sit tam ngai ani tel ralam sial pa in nak in an khang twal chungmi chu an zamman ni tlei khi atong mi an lo tia twal chungmi pakhat ni achim ralam sial in akhang tu SSC World Cup pol chu kin khwa he anei mi min ku circle an lut I World Cup moto in sagain khopi shambun division 33 an lut tia watlet informational network in tramwaw ngai pakhat ni achim data for Myanmar ni alwan cha January thla tiangi an khommi chajin ninga chun SSC World Cup ni sham shamin nol ngai nak an la kum thum leng chunga SSC World Cup ni Myanmar ram hun kipa nak in singkhat thong hlei thum zale pali an khangi arok sagai ram chen longa hin in thong som sari thong ruk le zale paruk akang kachin ramkul kamai le in ralam sial mi SSC World Cup chu nizan meikul le kwa Zanlei phakan an phani lampia twal chungmi panga an tha na tia twal chungmi nani an chim SSC World Cup pol chu nizan meikul le kwa nizan le sumilam pathum shonga phakan division 33 an ludi lungkhin khwa an phan hnuwa twal chungmi chural phowa an man na I kada unak zong achwa cha SSC World Cup ni twal chungmi panga an tha na tia twal chungmi nani an chim meikul le kwa nia lungkhin sway moria boka achummi kol pa chu motolam pi chungi ralam sial mi SSC World Cup pol an kal liaw azau na liawa SSC World Cup ni an hai ka I angonga an kheni anun nak aliam lungkhin kada unaka hin twal chungmi adang pali zong SSC World Cup ni an tha na tia twal chungmi pakhat ni achim SSC World Cup jeruk shong chu alwan cha April thadong leya khan kamaing lein phakan leya ralam an sial I alwan cha ni thum chunga zanni shong chu meikul le ria thokin lungkhin in phakan leya an chol chang I kapni karka da unak achhuak cha aira ka TNLA ni an ukmi siang ramkul chak leinam khampeng mai we munram pangkhang chi khokom hu ti khwale sene khwa twal chungmi pa pani chu ku kang ral kap MNDAA ni miram mang an si ti in swal an phot na I thi dan pek an tim na kong twal chungmi ni an chim mei ni hleiruk nia khan miram mang tia pu mi pa pani chu kut kaing peng hu yi khwa twal chungmi nak in ram an tim tia twal chungmi ni MNDAA sina report an twal nuwa pa pani chuan nakina an tlei na tia sene khwa twal chungmi pakhat ni achim an pani in hoji a mei hol aromi an si hoji khwa twal chungmi ni na pani chu miram mang an si ti in ku kang ral kap sina an report na ku kang ral kap ni an pani in an tlei na I nam phat ka circle se sunga an shen na keima le hoji khwa boy chu report atwa tu ina kan vakal I kan report na lo tia an rakan le hoi tia sene khwa twal chungmi pakhat ni achim pumpa khwat nak rang songa report an to kho mi asi miram kong hepe tlain ku kang ral kap ni thil swal to na kong chu tha te in hlatla I swal phot nak to ding in twal chungmi ni an nol na miram mang tia pu mi pa pani chu MNDAA ni thi dan pek an tim na tia thai ase meininga ni zonga khan TNLA ukmi siang ramkul chak le kut kaing peng mungsi munram nam mo khwa boy chu MNDAA ral ka pani ni arwang lawin kut an thlaki ahmai an beng tia thai ase State Administration Council SSC ni kada unak ngol chungding in an thani Myanmar ram hun kipa van longin kada unak an toye bom an thlak kauna in tlang chung siam tlai phu pol chu kada unak ngol chung ri ding min ong hlai ni nizan meikul le kwa ni atwa mi lin hin har tong cha bom nak pek nak program a achim lin hin har tong bom chan an her ruang le sakrem than nak rian kalpi a her ruanga SSC ni April ni in May thladong tiang chan karlak chung kada unak ngol chung ding in kan than rampi le mi pi charwat in tlang chung siam tai phu le tramwaw ngei tu chong ni
chan karla kada unak ngul chungmi hi an upat a hawi an sul ok asi tiami online ni achim State Administration Council SSC ni mei ni ruk in ni som thum le ni khatiang kada ungol chungdingin an thatna in Myanmar mun ki pawan longin kada unak an toi bom an thak twal chungmi an umnak muna syam ngan an kai kada unak an twa chiam ronga twal chungmi thi le hliam tor an tamtia tlang chung syam tlai phu le twal chung syam tlai phu ni an than SSC ni aliam chia thongni le kul le thum January into kum thongni kul lenga mei ni hlei ni tianga kada unak ka umlo nak muna voi thongni le voi je sari shong van longin kada unak an twa ronga twal chungmi thong thum leng an nunnak aliam i ngak chha talin minung thonga leng hliam an tor siang in zahni le somli aroki sezung si khan le biak na khe ape tlai mi in sanga leng arok tia thai asim India ram New Delhi ya chawza athen nu I phungning lawin ral chamina ummi pol chu hlathlai an tim hnai an ma le an ram chiawa sulam ngai te in kwat an tim hna kong India for Myanmar ni Zanlei kul le kwania thaiter nak atwa Pakistan le India karboina ka chwa hnuwa phungning lawina ummi ramdang mi pol chu betak te in an reng hna I Rohingya le Bangladesh ram mi chu an kwat pa chang hna tia India for Myanmar ni alangter India ramia ummi UNHCR zungni Rajampol an konglam chu India chawza sena an pek cha India chawza ni ngia thlai kho mi kan city in arwat min ha chu UNHCR sini chajin an pek mi address a pezurin umti lawin a himnak dewa chung na u tia India for Myanmar ni ruat nak a cheuhna India for Myanmar ni theater na kan to mi kong he pe tlain ngia thlai mi a atel lo min ha chu a her lawa nan thin phan ok asilem lawi ngalpi nak thar thi ngei lawin zam itim shim hlau tia an lang ter chi SSC World Cup ni sham shamin nol ngai nak an lak nuwa Myanmar ramin India rama ral zamin adormi Myanmar rami asangin kwat antong